wia sanse say the group otwedi apoba say ya dom ye aboa woduoku no wa ma ne kanea e woni podua omo tan ko ahayo ene me be ya adwene se aboa woduoku ye frɛ ne kusie no se anadwo hia no ane podua na watene de ababa tu ne ti so a aye kanea ehwe kwa mu pa orofo entiaduru baabia faako a wote no sadi abrabɔ na si akɔ no eduru baabia nye da bia na ese opie o enye nyoma bia na ese ohun ode ohun afori mu o na se wanhwe ohun ye na ye wadwen se wode ohun ba fori mu a eno na abakɔ akɔtwe oyeni ede ama ho no eno ane Asem Mpe Nipa no no so abapa ho sima edu ewo Sompa 93.1 yedi atwaguo ewo Sompa TV so eno tika kire obi na obi so kan kire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no de asanteman Ghana man agia tumu no yabo na yaba so yaba no pabne so pa medical ka kire wiasema nyina se dwuma wadie we so ha ena abetem paninsem aha ena abetem komode aha na futu semu emu ohwam na etretre brabɔ no eye dwumadie we so Sompa Asem Mpe Nipa aha ena abete sa nwoma no enyina da eno tika kire obi no obi so kan kire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no ya tena se enafie enya asem ketwa kra ene wafutu sem ene sei se efri dwada ebesi ne ya wada so de afutu sem na kamo na na fiada so de ye nyina da ye be ye hu oduro ewa afutu sem mu sanse de wotwa sano mpampi ya na wonim sanachi achia eno ti so Oforisuo Aboagye tena dwam na wodi afutu sem eba na ekire se enkyerese sabiaku sabia nyado mesoma pa afutu ho debida eno ti wodi biba na me di biba na ma abrabɔ no eko na ede akɔ nanim tietia we ne Sompa Asem Mpe Nipa no ye ne danchamruso ye danso mu Sompa Asem Mpe Nipa ye ne atwentwen kodi ewu a ye twen yansa ne yakosa Sompa Asem Mpe Nipa hey asofra gana chiamu akota ana bisia ka fantam bama no adigade abakade kumasi jom wo koduma sama hwafidie emma tomo bidie kopa bibidie Asem Mpe Nipa yaba na yaba sycophants was it sycophants ideas oka kokotema meni was ya betie sijaso ena asembesi papa sanse ena eye wafutu sam ene sei na dwumadie yewatre omono asamwa enka the nation sank of a lumba watia ne nan achi ekakra producers awadawruma wanya bi ede ebese yen na yebeturu sre ene abasa ene anwumrei na yafutu sam no so ade afiri mu aba no kwanta bisa Isaac yenyina kwanta so twamani o na so hwa ena yebegyina kokosachi yabua Fletcher abua kokosachi nyankopasachi wono de wose wayo otwafunu ne papa wo ye ne de obi anhu nanso so no amanfo kan ne ho asem eno tiro no wonde wompene ho asem sumina so border so eno wonde wo se obedidie kokosachi Fletcher omunya kajagum wo production room ho enye asem ketwa kra na uko master control room ho so a Kevin Oyata Nigeria ni abrante Azuka Osei Ghana ni nefa baby yakofri America sanse America semu kuma brantie enya asem ketuo enya asem ketua kra King Solomon abrante tenten pa no efia ha wache wo bia King Solomon wono so ebo adwuma ewo master control mo MC a enya asem ketua kra eno tie ko akoyanim yanim ten ena yeko na yede akro na abrante Tony Sompa TV also so a wonfa na dwuma eni agro kra enya asem keto school fees David omunyina ebo adwuma systematic press omunyina ebo adwuma enya asem keto akra Oforisuo Aboagye ni ntifo show menifutu park atachie srebia bonchina naneme atwetwe kodi ewu atweme ansane yakosa na Asem Aboagye fosuo menam tiatwam na me Asem Mpe Nipa ekobose asase so wokiti kriki yase nantwie onwu ya yengro ne paboa de biada womna samo bibia bokode
okiti kriki bibi aboko no so wani aha okiti kriki sese na ntwe ngu ya yemro ne mpaboa je fi akokọ so aba na ntwe sese nkokọ no ho be kire mu buru nya brei you know o wa de o mpaboa ye be be wuro pa abo akokọ mo nyina hu amane mo a mo hu amane pa wo wiase akokọ adentia se unse nkramofo omo ibi wa yekum nwan ba no kure bi kum nkokọ dwenyini no ene o ba kozu on so eno no omo kirekire wa ni wie no mo bedidi a eno so nkokọ hu amane ena ye ne enfa ne se ye beka ne se Christians nso ye program ye buru nyan ene ye Easter ne ye New Year ne ade no eno so nkokọ so nti emo omo hu amane omo kra ya omo abe sofa wo wiase pa ya akokọ omo ankra yi se etese nipa nti papa bi owu ko ye no wiase bedi ne nya no de areho sa na owu ye de areho ko o si wiase amoa no to de areho sa wu ya we bi te sa nti papa ni wu ye na nche e na obefa na yire ne ma nyina ko ye free atasefo asase so na one yire na wo mienu nti papa ni wu ya nche na yire nso wu ye nkura ni mienu nyina nso afra asase so nti ukomwa ne tese o hwesi na wiase ne na yire ne ma nyina ni to masa akra eko back no na ya na wiase areho yawo dume bia wiase nipa bia ba wiase a senkade bia mekasa samado ane wa kwanto bi tu anka wokwa na nka wachi wakata kura ka nipa bebe ka besu anka beyema ana sa samado se ye kro ne ye ko ho ena ho ka ye fa no adum ana kejetia ka pa kore na ka be tia kwa sa ba nanka ka no ekọ nanka obeba nanka ekiu because amanfo ka nipa bebe kra ko ya wiase ahomte na wo de wo ekoye ma wo de ye kan se wo ntia se da because obi wa abrabo no ba ne abo amandada de bia na ya mekasa ase mo se me se mi nya akada si ya wo beto asase so na sika ni fia wanim kwan wa ekwan da wanim na wa to gese wo betima twa sa kwan no enye yize na nyame ampata sa kwan no kura no ansa na wontwa wie na wana ana wawu enti nipa bi wo ha wiase oba wiase na fo no minim papa bi ewe ekrom papa no wiase wose me the way ya mabe sofa ne me wo me ma na me man so be wo ye papa no wo ye ne ma wo mo nyina no se bi papa bi anim ne baba no so wo ye no so a ne ma wo mo so no papa bi anim o mo nyina ba ye basa papa ne bonani na osu papa na na ye na duane no ye papa basiwa ono na ye na duane na hwan ye ne bibifo so se bo ho ne se wo ye oke a ene ye ne wo ka wo sika watutu kwan sika wo ho wabɔ bra ene ye ne wo ka wabusuama na ewiase ye ne wo ka special Ghana eti ya se nkoyi a eti de Americans obi wo ho anka ne maame ne papa ne nuanom nyina wu ekwa samado ti sanka samado ye kadra ye koswa ka hoka ye ma kwaku mame musa wasem hui eti wo ye sure say anwea ye de bo mrofo no ni bi ne de bo bibifo nkanka Ghana fo nyankopon yawo esi obi kra ne nyame no na obi nyina ho nyankopon sa asem no ka se wo komo anwe ya na okoka sa tie nyankopon wo kwa bi eti mame fa we zu yishe eti nyame obo mrofo no no na sa boy ya na nyame na boy nyina ye ni good leaders ne yenya nyame na boy nyina menyintum dabi ene wo wadwen men mane emfa baabi ada amede menyintum aduane ana esiu maame jaso no oba no na ese de wudi me mesesa no eno de men no nyame obo buroni ono na boy because tete no bible mu na before obi kwa mpo say Yesu Kristo e bibini ebi nso gidie no Sompa FM se wo hwe sa tete no from ne ade ne history ye bete ya ni wa before ye mu dada ewo ho na sa before na numu ne ye apaye ne ye ne yasefo na de bia no ya dwen nyame de bibia dua nipa ahanom ye oba bi ho no mu a
sabi abroche babu on ma ade bi free akwa udue nyeye but a udue yeye ya wopa di dokono na twimako uwi a wanti mani a uwu na tugu animu ha eni bebe boba na fifi nyankopɔ de noma bebre adum hɛ enoma bi wanye sika nko a o ye wade bi nyame de dum ye sɛ ye na wode adum ye nya ho adwuma ne ye nton ne nya so sika ba me no mienu no ye fidie sɛ ye tia na mango aba ne ni nyina bra sɛ na pro dume bia na okon to sɛ nka wo fi amango but wo kɔ oti sika kɔ ye friend sɛ opoku trading wo kɔ anu akɔtɔ fruit drink ye de amango because wo kon do drink wan na ye abibi abrofo na edo mu sa nyansa no excuse me to say asem we de message that pagya to about so ti ase eti yaw ye leaders na mo yen de bia na no asem na mani abra meken me se ye tianom de bia ka sika kese ye sa ba we betwa sika ye twa sika na ye twa da me no wa sorry am what is electricity ya te so aba from da ye asem se susu am pass Nyankopon pa wo bob no no ne sa bo Asem Mpe beto na ko fasa so one way program be politics Asem Mpe be morning show but adwen na eden ye kire edu no ma bia ya wo beto na so one way Asem Mpe ka no me se ye mpanifo na amwa ye di Nyankopon bo me se ye ono ne bo me se nyame o boy ono ne boy ne leaders ne nye ye te ya no ma men ka asem to obi fra broche ba sika o de ba na do so e ma mfa ngba ye bebu sha so de sika bebe o de kwa eden ba ye ne ha obi de ne se bonkuma sesa Ghana sika wada so ne namo me no mienu sika o wafom akwa suko no ma bia je store ketua bi to mu no ma current tax ne ayi take it ya tete ma o ya nkrofo bi o amkuta credos wa ba kobu sika ya gifru o mo ya tax na ya jeje no si eju tax na nka ye ade beche na bo poto su bi ya ye mfutukwa bi ya nka nya de o de ma broche ye oke no abroche o madwuma o mu ye nyina upa o mo abroche busa o mo madwuma mu ye nyina de ekumu o mo ye tax footballers o mo bobo boxing o mo a sikafo no tax ene de ye kuro no ba ye ni ha tax na won na si agibi ha won enu ti na du mbe bi wo hon ma omo mkuta credos no omo jeje take it ni ade no obu house mi ntua because o kase won ntua o deserve na so no we sa na menari sa ade na won ntua ada sister bi we kira no omo kon yaw no omo ku tutututu sika na ye ba beje no sa sika no ye je dia ye den en contract enko ba bia yaw ye ti kromu a ene ni nantwie ne sebe ayi bonsa na nse bi e betwa mu asem school mu ho nya ho na nantwie bi koku master bi tietia no o tietia ni wie ya na mpanifo ye to wa afa ho no enam ne ukase ko wa ye ko no wo be hia nantwie bebre no mo na mabonten na no kura de ponko ana onam ayi friends ayi molo market ho molo ayi tafuncha yeso obi dan wa siesi wa wonya wie ho na bo anada wo bedu kwa mo ponko so sabe ne toilet enye toilet ketwa no wane ya se kwa ne so nyina why dia nantwie wo be wie ya edumre bi a me se ya nantwie o mo nam ekrom ha wo bedu ba bi asphalt so ne nantwie ane apete so nyina komo ade ne yeye ade ne yeye enti nyankopon obo oburoni no ono ne boy ye ne ha how many times you say the dasby esisi abonten ye de ya ye be peja kwa obi timi ye ni nwura ewo fie ni obehwe agum ade ne so nya sa na kire eti ye ne ha no empanifo na press trouble na ye ne etima nu so no ye press trouble to obi enu a wo sha mra so ha eti wani mo ha ya chese nyame obo mfano na ono ne bo ha but omo ho no bi mra na ya juma kra no ye wo no to nga emra na ane na start emra na start se me no mi eno tia yawo ye te kromo awu ye te second capital town Ghana wo yin kan no ayi kuma se boa yawo ye te hanom mita ho asem ya kan passport ho asem ya kan birth set yawo yawo kwa akoye bibi abantu pe birth set correct na mi ampata ye beju sika ba onsanka driver license onsanka
wo mu nyɛ sɛ nkɛyɛ ɛyɛ adeɛ bi a ɛyɛ simple sɛ wɔkɔ gas store sɛ wɔkɔtɔ aduro no one can have insurance yaw ade a wayɛ no health insurance no kora no me ka asɛm bi sɛ saa card yɛ friend sɛ Ghana card adenti no obiara number oyu so no yɛmfa ngu so sɛ me card na me number gu so eti sɛ bibi ni na kwayera a obi fa ya no afrɛ me patro ma hu card bi wa o ɛnne nipa bebree de ayira ukɔ na wo so kwayɛ so a wantua a yɛmfa mam ya asɛm hwɛ Ghana yɛ system ne nyɛ eti abrochie no kuro ne yɛ kakaka bato bɛhwɛ na computer ketewa bi bɛ sɛ map wo kuro mu nyina gu so takora ne nyini ya na wonim kuro mu nyina ɛno ma ɛkɔ so nyina ada na kuro mu ade ntimi nya sa yɛ mpanifo sika yɛ de bɛyɛ no akogo mu account sum hwan na kwada yɛ ho ɛne kuro mu ati me no mienu yɛ te yi de yɛ kekura yɛ obi abufu because ɔno de munkum ne nifa nyina didi eti yɛ te ne to yɛ to aba buoi yɛ nko an yɛ to aba sɛ kɔfa machos wɔsɔfo kura na ogya ayi preach no ɔkɔ baabi a macho di n'akyi unsuso na dubumbo nyamu na mukae kontabisa nyamu na mukae se nyame amoso obi sum nyame afro mountains bompaye tefrefa no na odwane ede ka ntrebe na ewumi musimu nso na dubumbo esosofo ba na matwofo di n'akyi sofo kwa na moto cage muma kwam ya akosi sofo oni fie na no kura odu ayaga de okaka nsa na makọ unsuso nso na dubumbo Yankopon honhom wo so e bechecha anyanya nkyere na wo so yaw ede na ekoso Ghana yi mu twa ya besa chese obi enya kakra bi se obi kura timi kasa na eba mu manya adom Sompa FM na nkwasi asem sa ene be yesei ene be no yaw ye twa ya ba to the sense say asoro dem kura de hokura de bobo be show seed be show seed akwanyefa ayame ma dwe na me kyerɛ yaw no obi wo sika kyɛ Nyankopɔn nyame obi wo sika kyɛ o sika ne dwete nyina ayɛ ne dia yaw ade ti ne kwa asɔre de ka ke nkwa asɔre ne ka wo ka wo tifie ne sɛ yɛ tete wa yaw wo tifie ne yɛ tete wo asɛ yɛ mo aso mu nwo yɛ bo wa kutia yɛ yɛ wo sɛ yɛ dwojo wa nka first thing so yɛ sanka asɔre dem no akɔdwa na obɔpo wo de ka udura na yɛ wo kwakuni ama nanse usika no eya doso obede no asa akɔ hobiem yaw Nyankopɔn taso si ya wo sere asa so nti we sie na me kyerɛ mu no saka nyame ne ke me ho toye ne a enka ya wote na oni sika kora na ka ko nyame fie akɔbɔ mpa na kwa ye okay okay ba ne ekɔ so enti yaw sɛ sai ne de ɛyɛ wo wadwen na wa kyerɛ de sɛ wo de wo dwene sɛ Nyankopɔn obo abrofo nyon na boy me de nyame na boy nipa nyina bi wo wiase bia nyame na boy na ye ne ankasa no wo ye ehwe nye ye ha Ghana ha obi obeka se Ghana be ye bia obo de ye hu na nka party bia alusu a no aka kyerɛ sɛ ye normal na ehwe agunti no me pamokyɛw free na kura ye nya saa biem hwɛ ntɔkwa ne atɛbdidi ye san akɔso the same party now wo mu mie no o mu lead ye no na me enya mwanwa we na MPP for the abai ya na NDC for bo sei sa na bedu mrebi no NDC so sa na be ya omumienu omu drive yesa omu na ma Ghana ye ho ntoyen sa kro ni mienu no omu ye ho ntoyen odi asi no ma ye ho ntoyen Ghana obi obeba bi obeti ahwe se oba be president anya MPP na NDC awa omumienu an be lead yesa akofintama nyame ba be fa ne mayako omu so na ye ha ye omu so na bi ko obi anim ne de iti mimi no mienu ekoto abama omu no omu nim ye ti de bia ye nkoa ye be ye nkoa ma ye ma aye nkoa ama wo mo saa no okay aye very bad ye ko ensawam na ensawam chief driver bi ewo ho kwaku asebu anu odin o na chief driver no ne car wa twere penifo ya na mo de ache me kusa akwa chief driver no wa twika okro ni so ache ensawam a che se enya asem ketwa na ne car no kwaku yi wa twere abrante eya asebie kusebenya ade aditwe renam na giwani
o kana sa ne gu ne ka na Sompa FM ne ka chintre no no de ne nam sawam ho a no ya lawo sa enti positive bi a ye transfer mo call noms oh dada adawro ma de gu ka ye chi de ka asesa na ka beboa no oh we de se gu ho a che no oh eja wonfie konkai dodo de ka utimi sesa na ka beboa pa no oh de se me man na mo de mo aka amate me hwe na masesa no na yi atoyi tuwe no call san writer ho no se ye no san writer me pese me sesa me ka jejo no san writer for no se oh na se eja o ka e de otwi ni krum ha nsa wo mu ha nye ne na wo ba be sesa no so de mo sesa na mame afutuo bi akoso metie mu de mo sesa na mame ye no mo wa ni nyina free ho brante di twa nam no na gi wani no mo wa ni nyina no me se eja na be sa atworo foforo no se ahe me tworo foforo go kire afutuo bi akoso metie ti no me tworo foforo eno me so be tworo se na go kire was still dada no Kwantebusa was still dada no na che se futuo no chief driver wa anye dai wentie futuo no kra was still dada no na che se de wo abrantie no edi we na ogi nani no na wo wenam no eno was still dada no okay we are so Asem Mpe Nipa ene wafutu sem ene sei ene yifiada wafutu sem ankasa ene sei omna samwa wafutu sem ana futu sem baby amena mo wana mesande afa ya bai de mayanchi atifo na last day ya de ko na yakwa home nti baby mi amnwa kwa kulumba baby obi anso no ya chia no na ne dwuma ni bi okodi bi anyankopon mo na emfa eze no ma de udi dwuma na se amfa ya na eboya se efa de ya na eboa because ya se sika wa se mo den mo make minimum de ya ka kan country ateso ya se ate dollars so se ya mo kire yen mi hu bi da eje Ghana ha ti me catch us system na ewo mu no ye nye oke akunsi Ghana na nso Ghana chense de akunsi ye nye oke ti mamenche aja ba friye ane do rapia ewo US man okay do ra bia obi amche ana mamenche aja so na sumankwa road no so opem so akire ho okay omo ho no mu ye mu die hu no okay mami enne mi do na mi busa ga na aja ya na ye den na utimi tie yen wo se da bi o mi nim se nka duane no omo ton we no omo kofi a se omo san akoye ochina de nti be de ni wanya kwati wo se hwe na nse me yi ni se ma san akoto foforo mu nti nti aje a bia obi a wo ne okiro ni nyina me chia mo pa yaw ana futu se ma ho no se o ka se wo ka obi ani ni lem obi a ani ni lem de nyame de adom obi a no bon ban ne ye ne fa de nyame de adom de wanya no yaw nye no saa na obi anya wo e wo wiase me ka na maka akusi se me tufu aka cho se yampa ye bedi bronya na no na enam eni bronya chi ni nkojai wo kunu wate eni bronya chi ni nkojai wo boyfriend otu mutan bronya na betwam ya woni made amafa no bronya ho ade e Fred bronya or potoka se o se Christmas ade amafa no ho so hwe abrofo asem ma ye kan bibusa me nwa bi senti the way ya ha bronya yesi huru ho no saa na brochirete o sa brochire de samre amanim ka se bedi bronya awo mu upi akonye enti wo mu di ni se edem na mom de ma ne ye de ne se ebia wonnam kromu a Christmas trees na ade no ya ye ne ha na mfutu abom ho amana tantanta no abrochire de obehu saa no ma no obehu se ye bibi dai koso ene mu nyomo ne ade ba ye ne ha no ye Christmas ye di no aye otane kadan eno ne problem a ye bronya de na enya ye de no aye otan ene kadan bronya obi aduane a wo be no
ne modern boy ne wanya bi ne sija so obi tinchen wo o jealousy nipa no ye problem no also don't search for them from ya me pesa me catch us di Nyankopon de adom bia no hweso ye ne ye ne ye na me ye wo dia na me mfa ni bre enye no ma bi se buronya du na me hu no ma bi se buronya na eba hu bata e konso a ye yi 24 fifrim ni ye yi 25 fifrim ni ye yi 26 fifrim a de aka ye de asi ite bedru mre bi no wanhwe ya wo ye no ma bi oburonya ma ana wo be ye no ma bi na odon sa kwhye wo no panifo sa di da na ye nya di preko ya no ma timi sesa e wa brabom obu a last year onyani ye this year yankoyie wo oba no unim edumre bi oba ana bema nyankaye kakra oba bi ni nkaye bema bi ni nkaye sa word bi wo ho a eye both side oba ne bema but most of them no bema ye ntia na times ye tufu come outside no yaw oba so asem ontwa so bema so asem a ofa na tare go no konwoko ni wefi tina na ye tufu se oba nyankaye ampa ifie no mabu aburo nya bema na se de okọ na odi biba ewo ho pato hwe wiem no ma owugu dadukura saa dodo na no oba no timi kọ no akoso aduane no de abre ne ma bedru mebi ho no abehwe no no oba no ne bema no nyina na tukoye ana aka bema no oba bi omo ho no to oba ne ba no abeje kọ to wanhwe ya nka so obema no oye bibi disanete bro nya ya ye bedi ewom se bema pia bonte ya so oba bibi kuta no me so last year ne no ma ya fine e kama ukuru ba ne no ma mu ode but ne ntesa mi tufu se eno ne nya na jeje mu ye ni yie ne da ko pe ne di bro nya me le mi tufu pa o minim di enti ameka sa because ja so baby Sompa a be pie manim nanso nye no na edan wo betrama no maketua bi abegu awade ana wo no boyfriend be jai e mani bi won kai last year pa de me kai kwaku last year me kai kwabena ne haide nanso this year de obu okwa excuse me obu okwa this year yi na juma sai enyo ono de open no batabasa de mi tufu aka che nipa da sane bia no Ghana ha yenim sa no ma no pa mi tufu akom aka kirawo edumre bia tete no ma so se wo hwe na se be ma ne te no eno ma nkoyi a wo so tete no ma so oba bu ani kru ne te no ma nkoyi no afi ne wo firi no ma ne bo den yaw me si wo ba bi wo ho a onye onwidi ade ye wo ma bi wo ho no ma ne kunu oni sika kra na opie ya ne kunu pie ne wo sa ene hani wani mu nyamfe so ba bi so wo sika kata so tini ku kasa pe no de ntuma kata na iso ukun so wonya obone da wo beka se mema na aba no ma men ka asem kire se mema na aba ne yenkase ye nyina ye bebi ye na ukun na ne te no wo hu ne sai ana ade wo te ne kasa ade ntuma kata wo sika so o boyfriend wo hu ne sai tinade ye pese ye kache nipa da sani bia titru ma no madaroma hwe ukun ne standard owo hwe situation owo this year yi ekosa etian kosa ni nti du pese o ya ade bia 7 previous ukun intimity na de agina so na okobo amane buronya ye ba ye hwe maafo se rigi sukura bia wo bi wo enso wanya kase obayiro no obayiro oba bi kache ne boyfriend se mi hu moboda we ya bema no ba catch us a woman who moboda be very careful gina here yeah me who moboda and now say nwa ba obecha o kan word bi metwe na dwen si bibi so on do on fa sika ma bema na onye bi nso da onye bi da na onye bi nso da me catch us no don't say that en kasa because do me bi ho no ma se me yire no na wo kasa ase na mo fie na meti a ho be yemi hu kaka ti du me bi ho ma ye be sere nye nenkwa na ye be di bronya ukun do de be ma obia no som na ye ne yie se wo so wo bia emfa ntete wukuno ya no ma bi wo ye ho a eye ma de abato o ma hu ye ye ntino akodi baabi me na me ka kirawo de bia me ka sem sisika je botom
once the kwana show boto ma your body but we hu ye am I radio remember your radio remember be man kasa be ma radio ti drum maybe na ki ye ja be ma say be ma se bon kan yira asemo a do de na ka be hu nsema nka Sompa FM ti be sere me talk about say wa wade ye bedi buronya wie no na de tia nete na minim se nyankopon no ehye brasafo no se ne wukuru anya bidisi ne muro so a enu nesia no ho de mpabo ene 7 preduasa suba papa no wukuru tena nyankopon beboa ama next yi no nyame left mu ama waka se uzo bedi adanse eduru mebi won me ya wa na mu ya ya mema ye hia yo no ya se sika ni be ma boto ma ya oba de 7 preduasa kwa bi so tina meka se sika ehye boto ma de a etu oba buru nya me ka kire wo be ma na okuta wo no so ye wukunu se your boyfriend so nu yi ya me de no awie no ni e be sire nwa mema no so ye nya kasa de kasa efiri anu mu ba no obu ampa wa nya bi aye na sede se obu se na kwamra na this year de yakọ ni se ni kasa beti me free be ma nu mu ba oba ho no e ma oba reho ye nim kasa mema ni binom ye ne fa ne se ye ne ware ma no ma men kasa bu kali sikasa de ko ware oba e ko sere oba ware na nya wo de awo kwa bi so eti se o kari sika e de ko han oba na se wo de ko sere oba na ma ne betra wo nchen ya sa oba no ka hu se sika no wo brei eti ade bia wo to na bodi bia so e de yawo wo hwesu yi batene de ne ehu be ma bia for bad na ko tia fi okono before and after no ye ni picture kire wa obesu ada na so afọ oba na oba ejija be ma ware oba na se 7 pe na wa mu ye fe na ye kama na so mu bom na namfo na omo okọ a ubusa na ode ne nsa na kire o mo na ekono my wife one di ha je se koyi no no satam no wo ko fa no foforo nsa o my wife mo na ekono one di ha so bi ko oba na eba no se bo no ode na wa mu ene ne ntoma ne ntale papa bi ne baaye bo de hye wani munyam oba bia kwa wade wo kona ne ho feyi be kodu mre bi no wagija ensem afiri be ma no ba nanu mu no me se na disi yi buranyan be ma bi be kan wadi bia kire oba ne ne te se ne girlfriend se ne gire ama oba na hyeda ma suo di areho eno na ya na kan ma no mo kai omo ex boyfriends bi bia na bibi ne baaye nti ana wade na amaso ana omo aseta na nkoye ti se ko basa ye ne ka obi na ma ti se abonte ye bone e wo kwan bi so yaw ye ni mema bi ni mkasa bebre ni mkasa e bi ni wonti no de patapa no ye nya atem didi o nya no twa ene dia abesin se Ghana dia abesin se Ghana wan twa no a de ne obi e twa no abrofo ye TikTok mo de ba ye na se ye hwe the first nanka ya asresem first we TikTok asresem nanka na wo enei ye nkoa ye TikTok akoya anutwa atem didie ho na so obere TikTok besin na franopa besin na de wo so no enya atem didie so ti ye hua ye de akoya wade mu ye de akoya bibia ti ye be se enwa mema madaroma se o kali sika ko ware oba ade a wokɔbɔ ho ka no uhu bibi nti ɛna wo pɛ sika de kɔ sra abusuafo gye no eti sanka wo san de oba na akɔ akɔkyea buro nyan ne wonse no mu a kanya mo ne ma wa mo atene be ma bi ne yire betma ka kyese ne nkɔkyea me papai buro nyan o hwɛ situation a ɔde oba na kom ne na wa mu de oba na yeti o se me nkɔ because abegi gya no ɔbɛyɛ ne basa ye be sra madaroma ye nwan mema ya kamo de ama mo ye kan ma so de mumie nso mumu ye nkoya nim dume bia be ma woni bia hu kasa wo be ka kire wo yire me de bia kata cho be ma kan wo sese be ma woni sika na wo yire ohun se wo te wono nko aho ana se wo ye bibi na mo wo ma ni hu a se woni sika o ma me sika ko ba ko wiade abero e ma life no no o ba ko wiade abero
Emom so ye bibia che ne bum 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 obama bitimi kasa che ne yere wakoya de akra me ache no eno kra ne se no ka word bia tan na me no te de yami afa na makonya me dompem makonya oba papa no wakasa obenso nya boni bia akowiem ne ache enti se sebe wo kasa de kire obaya na yede ya besre bro nya mfa patapa enka bibi nkyere wo yere emfa patapa enka bibi nkyere wo boy or girlfriend na bro nya ne betwam mpanifo se dida na ye eduru mebi wa nyankopon hye ne ho animunyam oba na wo ye ne sa no bro nya ne betwam no wo behwe na akwan bia bia ma no afe na mema no ye pesa afe ne ekopira ho hyehye ade ne ye wo de afe de wo ko a wo kopira ho hyehye boy no oba na ye kama mema so de bia meka kyew ye pade ye be ma koto aduane a enam de akono no de ne side point mami yiwe mami dabi oh we no ne time no ye no mami sa na de ko mape be ma bia no ko mape sese be mpreduasa ohun oba bia ebi wo ho sa de but be ma papa o pesa daache no ne daache no ohun mpe ma rough from friend ma rough o purpose o de frɛ wo ba it is hard na ohun no ba ho na o de frɛ no man ko yi a men so surprise no Mr. man ko yi a men so surprise no Mr. Oba se be ma yo yie na se this year nko yi a wo sika mfa ntete no wate na ye ne mema no ye hwa ade be ma bi o intelligent bi ya wo hwa ade so oba no oba tra na se ko yi a na ho kire bi oba na bo na yaw be catch you se be ma no oni di nya woda anytime bi se bibi nti na ma anwale kura na ohun bi a wo kai wo ya men catch you se be ma hu oba o ne na friend da na se bi o manus gusuma wa boda mo a o gya ne ka mani sika ne ho da so a obetonto wo de afira no but oba ehu be ma wa friend da na se ne ho da so no wa boda mo a wona nam for won kyeremu nkyɛ ne se nipa sumasi wona mo na me friend ne da wo eti ebe se wo ka both side aka me ma de maka ma de eti yenko yanim ne hwɛ buro nya no me se free 24th 25th wo kɔ no ampa obetima gye wani bia but ewa ha ya utumu ta de nyame aka no ade be kya ade be sa ade sa ne date ye first ade kya enya first bia ye kɔ mba wie no se wo bi kura ne sisika wo ho a udidi adwene ho yaw udidi adwene ho ye kɔ ebi adwuma be sei ansa ne ani buro nya nwie no obi wo ho a ya ma no wo ne letter onim se letter no kura no buro nya ye be break kura be man letter short ase enti se eduru me bi asika wo ho a nkwan ya obefa so use sika because wonnim adekyen mu nsem bibia betimasi memfa buro nya ho nse wo sika nyina oba wo kru spend bebrebe a tia ne na so be ma wo yire o to noma na nse ye kwa ya danfo bi ne sister ho na oni edi agro ye kwa ye obie ne wodrop yaw bebia ne ntoma fita wo bie sei no ntoma na ewom nya ntem betuma ka se kuma se ya ntoma yie bi e ba fita bi em so otwa bi sister no ebi aye kokko obi wakwa so ma na etete mesew oba wia e kono susuton no ma susuton na bofre bode onim se ye betwa no e no de ne baje agyina no ni yemfa esi kan spending kola no ho ye de nchi na oye ko ye didi ye man kura na nwenam ubako burenya ubako papa bi fufuo so enam egu so enya asam ketwa nanso ne ba no na dwa ne atwa man kura na mada so akura ne so gu ne yam this the time ye man kura ne nye ye man man ne nye ye man mema ne nye buro nyan enya force pamchopi nye by force wo kwa bi so chinchina wo yiri wukunu na nya wiasa japade nya na hwe ka ya mfa so obi wo so mesre obi wo bi chen nanso ne waba fom tie be sre ya mani nyina nya pepepe ne yenko yanim be de midi tufu because dia ba ne yeka yise yanim no buro nya ne da ho ene yeka lumba dia betwam ko bibia betwam ko sese no dia ba ye buro nya ne obi atwen buro nya nso mu wonsam afa ye be sre ya driver madaroma pentem ho anya no monte so be kwa ba sisi because nipa wo krom ti me hwo magua sa abesesa ko me sraw ena safo trotro driver bi gina no wo fa obi se ba ko no di na chini pese wo sa no na wo ko sesa nanim Sompa FM ofa ho se nyame nko a yes trotro fu
sika nyankopon ne de o nyame na ne de obi asase de eto kejetia obi wo tek sika ne to ho no wo firi ogya okro onya ka tam onya ka no okodu ye fe ne sei kejetia no hunse sika nda ho wafa enso kejetia won se ni papa woda wasase de da kejetia wo ba kofa nyame bebo nipa nyina nifra eye wo de a nti ebesre droba fo no titiri wo mo ko lonjani no drume bi a station nipa egu no so ka de wo eto nyabi lodu no wo ko a so wo ko 100 a wo ko 150 yesra mo nto mo na buronya ne betwam se buronya twam awukuta wo ka ebebo danse buronya na ekọ na ebetwam sisi a na wako hwie mogya gu wo ka obi ka so a wasan ase no wo kura so nyame ampata wawu afiri wiase agya wo ma ama ma ye nyanka no wo yire ma ye basa ye besre se mu tie futuo pa aduro pa wo ma ye betimi de ama ye ni sika de be mamba de ye ka chem no accident bebra nipa wu bebrebe ye me pem ho ntantam me kwa basisi a ni yakohwie ni mogya gu fam okay ye besre buronya emu no kakra bi nanso nsem wo mu no dɔɔso ye ba mo cho kakra ya kan obi anfa ne de mo ne ntoma no ma obi ama ne wo se buronya ne obeti ne koko se bi wo ho na ukunu de ma wa fine se bi ni ho na kakra bi a me so ye nsom ne enko ye nim ne emfa adwen to ho ni hu ko e be fa so e bebo bra ne no obi mo bra ma obi ene Ghana no ye ni nipanifo bi omudi ye nimu ase be mpleduasa ye ho kire ye koma ye ne ahiafo krabo de yawo esese ye to ye bo no ma bi na me ka twese ye to minim de ntia na ye ne ahiafo ye nwene ye ho aso ye to ye bo ye no ma bi ho yawo sese me no mienu di adan sese Ghana se hia opa na ni sika ni nyasam ananya sika ni obi kura ne nsam kakra ye che wa yawo wudi bempa but ye beja ne fro sem. Today is the time. So what to our planning? A futu sama na utu yere. A futu sama na utu ma. Kumasi da fie matna tuo. O baby akonto kwa baby into my bonima no pa. E din konkonsa sa se ferata so. So catch it. Me nya ono yere wo fie ha. Ada no so no ba na ekwa han. Eti bema bi ha da wo kumasi asa na yere nti. Wana ne sika wo nyina no wa hye. Ye besre. Mumprane ena oti wiase a prane no ma bi no ebi wo ho obi ni ho wo prane a ebeboa nye nyan se we wo bi ite se chinchira me konya bi madamfo yi ne boyfriend ato ni kuna toka ama we ya yese mesra wo tobo na nyame ma wo ka akora ne nke bia ye betwitwa na nke yayi nyame wo ma wo ka ko betwi ye betwitwa ka accident a obenya bia nke betwitwa na yawu nanso na manframa fa wo mpe yenim nyame akwan. Okay. Nti ya nti ne de adan afutuo ema nipa dasane bia bro nyan ye nto yabo kakra bia ba de esi obi a na wa yen sa na akọ because de enim no edoso echen bro nya nya da kopi ne de bro nya ya man fancy a okay ene wafutu sem ene sei na me mafutu sem a me pese me de ma adasa da bia me tai ekasa sem we se ewiase ade a ebetumi ama watoa nananom siedo entem eye wadidie ene wanom metaka sa asem we senti ameka sa asem we nyina ne se bronya ye ka nyina no anigye o efa ena asode ko enso efa sa anigye na meka ho asem ena anwumiri no eye didie ene anom ekoba ni se ya dodo no a ya na omo akomam ana so omo tirim aye mmere se me pese me to bibi ma wo bibi a me to no betumi aye aduane bibi a me to no ebetumi aye doko de me pese me to ma me yonku bi ba ye mronsa na sa aduane no enes doko ne mronsa no eno na me si hwe ni yie pa Sompa FM sanse sabre wemu aya nigi bre sabre no na ayonkofo enso afira kwantuom enso aba sabre na amanfo che o manfo ade pa eno nti no se wokọ portoka sanimu a
Eduru baby a was suruma and omadeche fear women and their gift. I don't say ya share the chemuye. Ya share the dear and the yanum year. Me would chidie mapase. He bronya no mefa say na miensa pe. Sana medi mi huno. Na sana miensa no a ye de ebeji ani ewa anum ani adidie mu no se wanhwe ye kete wani bete na wo kuru foforo so eya asamato. Me kan makane say boga bi fi abrochire bai se bronya se ye ni na busuafo nyina hia ma omudidie wonu ani nwia eye maame ba papa ba se ni nwia na brabo a wo boni ne dan a wasisie bi ni ne pa bi a wonya ebi so abusuane so no eye ne ya esanse o ya akoda keto ani nwia no mpanifo ho enti wo gie animunya hwew wono de wonim so woni ne nnuanom na ahia busuafo na ahia nti obi antumi nya ne hwe ne yam na ye ne ya hurutua na no yi ti yemusa so omo ho no na abontin sofo bi wo ho ana yemusa ho se sabre no na obi foforo aka sa busua no a omo anya anigye bi omo gie sanse nipa no fra brochire na aba no na obi foforo ka ho ana se no obi foforo ka ho de a kombeka so no na ye saade no na wei die twotworo butwo na nso so no ye de poison amano amana to na nanom ense do orofo eduru baby a udi brent no so one nkrofo bi na mbronya bi ya na ye omo yewu o kai kakra bi ekura wa wotwe na eduru baby nkrofo bi ye omo yewu die nyame asesa wo shebrede wasi mapo maso no eduru baby ya na ye omo yewu timeka kire se wadi die ne wanom bronya bremu hwe ne yie pa faako awuko bi a wo moro nsapagako faako awuko bi a wo doko pagako na hwe wadi die mu yie pa na so mo ni da ho se aboa wo bronya yi a na miensa ye ka bronya yi ubetwa na ubedu amwasan aba wunwuma so na wamura samu aka bibisa adrobafo eturu sabre ya ye pentem akwaba efese bronya bre afrase no minya sika pa enti pese sa afiwe no so no minya sika pa enti me kwa bantam ye besra adrobafo ni ye pa esanse so ko MTT di for record wa bronya bre ti sesei no accident koso a enya asem ketwa ti ehwe ya nom enso yi a adrobafo ye betu omofo se omo hwe omo anum ye esanse eni kwa se wonom sa ebro na ade atwikaye orofo dodo no ana foforo ne ba beka ho de na de nemetumi aka kire ewa afidie we so se ye beko na ye kwa di bronya no owu de ye bedi ne mmom de metumi aka kire a mede men saba ko na eka kire a enan no a ehwe me so no meso mehwe madidie ene manum ye so hwe wadidie ne wanum ye a mi wo gidie mapase efiam pinu ene aduenu enum ekọ na wieye no duenu nsia no so ebehia no ne so yatenam ama akonode enso ayede enti yadidie yanom yenhwe ne yie pa 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 wofutusem ene say hello Majo so Peter as of moonlight. He did me as a moonlight. Do me getting not about it. Okay. If you are telling that will be out of the piano. Okay. Now, I don't get any about it. Now, not some more cars in the end, I'm making the other. All this Christmas and a year good break here. It won't turn it on good. I hope they are not the aggressive. The price of any food is all power. I'm for sure. No matter what I do.
The Christmas which one, who could tell the cooking, who could show about Bravo. It is all one who never put to the enemy to you. I could put an MP and a bubble. It's woman now the tenant at the No, okay. And that wafutu sem and it's a yeko brunyon. You to your home for pa. Hello. Hello. Baby, I'm afraid with Dean Katachi wafutu sem and say. Make us a free. Never true. It's not to person from Ayam Adavapon. And they can. Yeah, listen, I'm being TV that you just Gujaka in the Papa. So, if I had no more happening after the tour. Now, immediately, Ghana police, I didn't begin to advance someone to hit another one. I almost got a son of China, last year, so almost got in China. Get to bring a visit to a comparison to Katai to go to Mammo. Naka MTC, the school police, because more. I don't know who no police and so able to go down on case and the whole country can take away. Mushy, as a meaning said, I have given the home to keep the cotton and they in the mistress, we can have our phone. The only No, okay. Hello. Papa ni bache majo. Majo so bru katache baby afrefre wudi. Me bache katache fi le passe. Yeti o. Me bache o bibri dra fo bo e bi mu ade no. Aye afre bi o mi ko mo ke chama ase. Ai no mo ti se ni ndie ni pa me bache o. Endi se be ya na me che wi amati police for no. Never ni bi do mo hwe le ko mo hwe le nu. What else how to tell my kata o fi you. What's your calling Catano? This so going out to charging on the Clemotato. Ah, so be a mose or say we are more say a drop of wire day. I now fully be on ma. I try to go to the Mate. On the Asra go on Catramase. I'm getting Mate. You talk with Yanagi Dino. And he almost a focus on the wood you double said that it in or print a supreme Sua, then you would know. Who could be able to attack the kind of attacking in the as I was seeing any man, any military battle. Therefore, no, okay, a positive for a shadow, so yes, yes, I drove for the go almost a catramasia, a boo, papa. Hello, it's your bad day. Papa, what you Yet you, Katachi. That will make you a better what you are. Maybe over the matter what you are. Okay. I don't pay our own friends here. I don't go. Yes, I don't book here. I'm that himself. Yes, you go here. Yes, me. Tell me, yes, yes, you go here. Somebody, more. Yeah, no. You should go more over here. To what be warm with Jaffe. If you're in the home, and so if you know what, so if you good, no, you don't know. You can have a go for the people. Saturday, when you first drop it in the kitchen, at the knee. When you know for now, I have more. Or found. Or suppose you have to pass it or Padua. That don't mind our yet, no, the Guzena for Bay. Before the air, I never moved in our bay yet. No, okay, it's your baby, the Kojusu Pisi. Hello, baby, I'm very free with the Katachi or Futusem. Hello, meet you, Papa. Ain't you free or free any come? Hello, hello. Yeah, baby, I'm free with the Papa. Pretty good, Udi na Wafutusem. The Panaka, I mean, what's up, lower for no? Omunya botele, omwana muntu muno. He went to be up.
Sa. No, okay. Hello. Hello. Baby, I'm free with you, Papa. Good evening. My Joseph, mammy. Yaw Oforisuo me. Yeah. Family can you me. Dr. Papa will come and see a family cake. Dr. Papa will come and see a family cake. And no, our pancro, you will let you are. Mammy, and you. Wa mama ka hu family cake for mama ka hu o ma no den. Hello Ove yi Ove yi ayere ahudi alele ahudi Oba so for be kenye be kasa so do eja triatro enye is jadem we will such a jatan no ya obeka wo enye yize ti madam hoso ti mo for masa mo bi apa bishop lo ba just producer no here there kama pa producer no yes ashi afimu ofa no kwasem se afutu ayede kodi bro nye kwa biye ifi na no ben na yehudi enyamo ti na bebe se modwuma wura onto no abedwafo ketie ofa me o se ade bia som nipa bu bia ne twase ehwe ne ye titi odofo bia anokwasem ye be di bro nye obi be hyeda ne dofo be hia no makakra nti no titi ma no be hyeda na sate ya ka ye di bro nye bia no asasa kwa bi so ti e be se mema na tetete sam afutu e bro na ne se odofo hia bibia kwa na ye be se ma no so no so budu dem ma mama doggy so ofa dem doggy anyi na wo kan obo for masa money wana I said yeah producer ni ho how dey kan wasem fa said wo butu akakra Asem Mpe no so ho se na efia da bogya ho dey amechiri ma no so ba no menti ni ye ne ense nche o ma dey wate ofi Hello, Oforisuo. Yeah. Sompa FM. Nyame wo tumi kase pa. Afisi apaso. Osei. Afisi apaso. Afi kometo ye. Oforisuo. Yeah. Ya dia ekiti na woso. So no mo di go mo. Eno na apaso. Eno no ka di apaso road no. Di apaso mi adabe. And say out and run over the book and now back to house to find so I don't like me I don't excuse me I know not how you what's your friend say I kick me I bet Anna what no be that and my planning goes to for money court aposi for mo mani ko ye se friend a kiki me am de gu am ketre ma se na aburo am se sura no hello Good evening. Mama, my Joso, baby, I'm free with you. I said, Asante Mampong. Asante Mampong, I said, you are kind of a yes, because they say money do on one. But I'm still for to my man. And now, remember your family, who's on it. You would get Makuma, because it's about so for. Then I just about for no about. It's also about brown white to a near many. It's a man and a wall member, and your man and a wall man. There is a panic. Oh, we're pretty. Hello. I didn't know you. No man, I know you. There's a million and a million. And I said, you did not know my Many of you are not in the abandonment. There's a million, let me get married. Nothing get married. They will go and I do promise. No, okay, hello. Where do you run? Hello. Hello. Baby,
afrefre wudi. The policy by the test. Ma me yenti. The sister. Yo. Only about someone. I mean, Adamasene, the man. Never must be sharp. I think come to ye. Yo. I can't make a keep putting on it. Brunia, there may be a man now. Nana man on set. One through Avocado for us. Now, when you have a been a crying up one see a woman. On what I could ever see, Consul. You hear Bema, wow, for some of Blama. No, I don't know. I'll cut up a job with you, look what watching. Remember, I'm sure be and class of Yam, Planovia, one of them. They won't see that, but that is Sejarin, and we are Pejari be yet. One pound by Juma, we are to force to serve a Yajuma. Let you off what you need to do on air that I can buy more. But I must say. No, okay. Hello. Hello. Baby, afrefre wudi. I'm Pacho, send me the card with Cathedral Antimapo. Yeti you. I Nancy, after now, we catch a mason. This time, no police for the issue started. Hey, Asem Mpe no akofa bayi. Many who said police. Ade de gu yakatre ma ase no. Na no posi no okokaka no akoko de akoku ni katre ma ase. They say so one son, they say you move down. Amu jansan no. And you know of the group on the master. Yenyini frame na. Asem okay so ya Asem fru. Also free me group as antema pona. Aposi for nom de no go kick him. Obviously if they kick him, so we can video so. And no aposi for jansan no. Me ya Asem Azempa. Hello. Oh my Ghana. Azemo. Hello. 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 Baby, afrefre within last caller. But I found a very universe. No, okay, yenti you. Brian, also be a nidaho. Obi one no guano. Ye na ye need to be engineering. Okay. Chief driver so na kan ye. E won sawam si abrante ye de o. Bronya ba ko ye bedie. E mu sensem. Ya asem Asem kase papa. Eno ti no true baby a yen kan kire bambofo aposifo. Say yesre wo mu adam so nyire mu tedwam. Eno ti e besre IGP. Say the 16 regions ni nyina no mesre. Say regional commanders ni nyina no won hwe na won wo mu enihyiamu na nhyiamu die mu no omo ene betumi aba na omo so abebo onkrofo ana na wo na se chidom na bibia so akoso e wo bambom efri se yi posifo firi mu a enye yi da biada. Hello. Emwame kama binya ba ku bia kama di tu apo koba no sadia yemfa chia kese enkoma aposifo a omo Moro market nyina aposifo omo Moro market Frank Stone station CID Frank Stone omo nyina ebo adwuma de boa o man Ghana enya asem ketwa na station officer no so ye William Tete so ebo adwuma enya asem ketwa na Andrew Ayarek ono so na crime officer ewo station Moro market omo nyina ebo adwuma enya asem ketwa ASP George na ni din so no dia no de ne enya asem ketwa sa na ASP Joseph Enjamia ne hodi man dia ono so ye commander ewo Moro market omo ya posifo eno ti sa posifo a mabo omo din omo ate ensem a ekoso dia na mesro omo se Moro market afam ho ene omo command ni nyina no division ene region no anyina da omo modern said e be ya asantemema be fa ne tampa afra na babia so ayedin me yo tetetu ba fo mabo metaba mu menam soro mesan enam fom ene wafutu sem ene sei ene ya ye ho duru anya asem ketua ye ko nye kwa kokudi bronyo orofo asema meka jo se hweniye
ewo wadidi ene wanum yeko computer so dwedi emna sisia Bosso Duma Fest Festival 2026. Afiso 2026 Duma Fest no Bosso. Yeshasie January 2nd, 3rd, Ekopim 4th 2026. Ewo Dumasia. Stardom Sunyane Dumasia and Hobeye de Bruta. Brabe witness the Ghana's finest artists, the likes of Kweku Smoke. Family. I'm Rado. Asem Mpe Nipa. The sounds why see me did. Win the shade. And I cannot deny it. All of my love for you. Now the legendary Ophelia live band in Super Wosono. Sponsors 21st Clinic, down delivery, box and bottles. Jace Ackley, Big Drop Agency, Cowbell, Twisco, Holy Crest Block Factory, Black Lounge, Isbeth Hotel, Sheila's Executive Hotel and Lodge, Media Partners, Sompa FM, Sompa TV. Nasada no, obi bi o peso beto ade no. Ombebu kutebo, sikakuma bi eno betia. For 024-188-3559. 024-188-3559. Duma Fest, the pride of the people. Duma Fest, where culture comes. Duma Fest, the heartbeat of Dumasia. Feel the celebration. Me person me di hini ewo me fienti. Eya na me ma me say me fienti say metals. Me WCs let me shower site no. Me pen ni popom any de be che dia ma me. Enunti na metals de ni nyina me to free Frank Enterprise. Tiles no size be na wo pe. 60 by 120, 60 by 60, polish and rustic, 40 by 40, polish, unpolished and rustic. We don't need to Frank Enterprise. Now, wall tiles, 30 by 60, 25 by 40, and so many do ho. Washroom floor, 30 by 30 sizes. You desire who do be our panel. Open maybe ho. Now, but the blue season, who do so they are. The blue water closet, who do be open maybe ho. Kitchen sinks and the taps I would over maybe washroom basin and the cabinet any Turkish doors papa Urukoto Ophelia Noah a confront team ko yansoro Frank Enterprise now baby so we so Frank Enterprise our Tottenham Market Magazine room and celebrate Bernard filling station no abrosa yele mu a ho and Frank Enterprise ho na there are some dekura ne say so our guru is bono any ahafo ekwa more for baby so pay task papa ni mama wo so bi etu akoton a ento wani nko baby so do we check Frank Enterprise we be mo ni popom ene de ne bo edafom the number is here na ti asenda attend the maka kire we number is 0245 283458 and now 0205 987868 now question say you come Frank Enterprise task papa doors papa any WC Papa headquarters number 1. It's too late. It's too late. You lost a good one. My obedience of Yashamiringo. Hi, do Monsieur Sunyamne. Mwamu Hema Wendy Shane, aka the boss. Now on the 3rd of January, I am coming for the Duma Fest. Yes, Namunim Bibi, and you know a free. So come around, let's have fun because me the hit if you are cry ever. Grandma, shit. So I have a mumbo, and I shake it. Sompa Achadie 2025 Yaba Bible say Nyame Sompa pani say Ubi kon nyanka ene erusia mobo Enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Nkransa Sompa 103.3 Takwa 98.9 Sunyane Ana Sompa 106.5 Accra Yakabom se bronye yebema enisia ene yekrafo edidi na yenko ayetini agye se wo beboa yen say
ɛbɛyɛ anwa ɛmo tin tomatoes ntade mpaboa ye bia wahye dada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de akyɛ amano ayeye momfa mɛboa yɛn ne yɛfa mamobrɔfo ekunafo enyanka ne ewusia abusuafo yɛfa yɛn ho hyem na proposi prepa oboard ponko mu yɛnya nkopon obeyiye wiye sompa akyɛdeɛ ekunafo ene enyanka ne so wɔn bedidi sɛ yɛsika fato ahomatrofo yi so 0598559802 meeting mu biem 0598559802 ediya wɔso yɛta 1 media anasa blessed foster na sɛdeɛ afi bia yɛyɛ sompa akyɛdeɛ ne mamo no afi deɛ ne nyame yɛ adom a ɛyɛ new year da no ankasa 1st January 2026 ɛna nneɛma a yɛnsa aka nyinaa yɛbɛkyɛ enti sɛ wɔyɛ kunani a hyɛ no nso sɛ 1st January 2026 ɛyɛ new year da no ankasa no sompa branches bia ɛbɛn wɔ ahyeta ɛwɔ Ghana half na baabi ano kɔ hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo nsa ɛbɛtumi aka wɔ nneɛma ɛyɛ first come first serve mo amoyɛ bi afi etwa mu no emu adansedie deɛ mo amunim sompa akyɛdeɛ 2025 yabo yaba Area Yamashafo and Yatiafo nyina akwa babiem eba sompa Asem Mpe Nipa so na we na santeman agiatum wodofo eye bronya asem na yeka na bronya no omo kai ene omo ni kai no omo ni kai no edoso ekyai omo kai eti na trotro ye adwuma ewo kurom ha eno ti ena pragea no nyina eye adwuma ewo kurom ha tasi eye adwuma ewo kurom ha na akwa yese de ope bia no na wafa enkane na pragea no na manfo keka na wan na de but it has come to stay they say pragea no ye na omo na eye adwuma eno ti akukọ bon brekuo bon enti no hwem no yi de ope eno ti no sabre ya mene wo kasa na anwumire no say ye trotro say ye tasio say ye prageo ewo kumase mountain so ha no sembia omu adrobafo no ene timamufo edie no sabia ku sabia nyado tai kura adentina meka sa se no se wo hwe se GPLTU ebu a omo de aba ye de etra trotro mu ye de etra pragea mu ye de tra taxi mu no ena adrobafo no metina busu o ewo kumase ya amanfo do omo nsa egu omo ti twa adwo amanfo gina kwa ho a omo su ena ekura de ye loduduru baabi a ne etoa so a wanhwe ya baabi a se ube firi oba baduru kanyetia no na eka wabɔ no na nya asem ketwa eno nso na nya mpanifo eboa omo de ama adrobafo no ena omo metisi omo nye no saa na ekoso kumase eno ti Maxwell regional minister say omo na ni na ho ewo charges ne ho na amanfo emma ewu ewo kumase ha me Oforisuo Aboagye de keka me kodea na ya de droba kwasia bi sabia kusabia nya ado ne na scapegoat ni ya man 6 months imprisonment saa na tie de a omo maka no mesuo nyansa e de afiri ho adentina ese basa ye nyina yete ha na charge ese ye gie no akoya twitwa menebo kokosechi akwaba bibi abokode nyankopon adom panipa charges ekoso kumase monte so mentiase amanfo so anesu amanfo complaini na complaini bronyo amanfo bafo ka o se ya hwe sa de ni na panifo amam na posifo amamu a adrobafo no ankasa do mope ewuru kumase with charges senti abo na meka na yentio Oforisuo emi se asem a wo ka no ho ami fa nchi aso nkon fama nana bedi de ne ba ku di ne birthday ye beba na boga one mama omo ewo South Africa omo fi Canada na ba ye omo fa dwuma die eni agro Osei asafitem ba bia wo bia ne de chi aso nkon de ma Tony otonua ewo ehwan adwum ha ye wo so me de chi aso nkon de e ma opa Oforisuo sa asem yakofa aba no ho wonim
Ghana hanase Asante Mantem ha ho omo madwuma ye metan pa kese pa KMA regional minister ana KMA boss Zuba so be so Asante Man pa omo ye hunu KMA for na adwuma efiti 82 ofo so ne sen mamini ka amna kejeti ansa na makọ baabi a me tie me mpatam ada KMA mayo on say adoba fo ntutu ebuo ni mu abra tie me kakra adoba fo ni binimu ye kra na KMA fo ni bi gina ho omo ni apost fo ni binimu no no ma yi omo ni se aso mu hu no hwe mamini ka amna kejeti a otumfo run about no ho se de wo de kọ baabi atafo ehwe amedoma ejegina no hwe ye won krofo bi ho sa nkrofo ni minim omo de ne se omo na ma adoba fo ni be gina ho adoba fo ni be gina ho no mu a omo no miska omo je droba ni bia lodu omo je 20 cedis or 30 cedis na sa sika ni minim se koka me fo account mu a omo ye hunu fiti dwada ekọ enye sa next year ekọ no ofoso ensem e be ka kire empanifo ni bi no e be ye omo nwa empanifo ni bi no etina me se ye nua Zuba ono no ye sentroni se waba onfo na ninto form because san crofodi bi ono ma ubegina ono elodu fiti mamponte ahwe amedomo a adoba fo no ti adoba fo no bebe na toto kaka sikani mo no because san crofodi lodu a omo sika 30 cedis no mo je me se ma Africa ni bia san crofodi ji sika no na minim omo ni KMA fo no bi na gina sa aka jetia ho sika na ekohi enyi nkire me se Zuba aba Zuba me yehunu se KMA fo no se ye bola no mo se no ho no mo yehunu se ye ti no mo che do fo no so mo yehunu ofoso anya bro na medio because every day bia no sanko fo no be gina ho mo nya sika kwa no a day o mo nya ko metuma nya bia almost be say be 10,000 or 20,000 o ende so ntimi nchekene sa ofoso na drobe ni bia lodu ye 30 cedis ya ono drobe ni ye 30 cedis no sa no nso lodu a obe lodu no ehwa amedoma mamponten ito oba mamponten ya no lodu a be si 4 months obeto kas kanim nti so bono bago wan de bobo KMA oboso yemfiri homra hwe sokoban se ulodu efi sokoban krofo mu a oba sika se otua pa ye 550 pesos ebesi kejetia unim de arofo ne ye arofo no lodu a omu lodu ebesi ahojo atenga junction no alodu atenga junction etu ahojo run about no asalodu ahojo run about etu kejetia wojese omje sensei ahono obeje ebi ho omje 4 cities okika bo mo ababedu kejetia no no obaka bra 15 cities nti uko no ba no ofoso wo mo kakra no be 30 cities or 40 cities there ubetua na chese normal charge no oba wo konna ka wabebo kasai normal charge wo free sogoban eba kejetia enka wo hwemu pa enka ye 4 cities 50 pesos ba dowa fo no enam sika ni brenti no ofoso mesi wo medu kejetia no obaka be 30 cities sogoban ene ne patamu eti se sane ma no se yenuma principal no bi anhwe a onim odi free sogoban eba enye KMA ehona regional minister omoso eni adum eti kesaka regional minister na se KMA boss se ko manen kura na tie sim na ko lodu efri sogoban ba ho traffic light ewo ho eti dobe ni ho no ka KMA for ko be gina ho ni abusa pa nya for no se udi free crow from eba kejetia na je wo sai okabo ne kirewa ansa wo free obla no na ka ya che se dobe ni no ba ye musa se ye be di bronyan hwan na tu ne ho asi ho panyin be na ka te obisa KMA for ko gina ho eti adawafo no de o mu se o mu ba KMA for no jiji o mu sika approach for no bi so be jiji o mu sika KMA he for na jiji sika o ka KMA dia se KMA dia na city guard for no mo she white no sa city guard for no mo she white no me say o mu fa no kuradie e na ye adwuma eti o mu gu eye kumase Asante Mpe Nipa ase eti regional minister etie ya ana Zuba etie ya mesre no wo mo nani ko city guard for na o mo she white no because o mo kan obi na dawa for no bi yes ah just o mo ju o mo sika me na me ka kire o be gina boss of me won mo a no mo jiska eti sa wo gi dawa ni bi sika bi aba 10 cities or 20 cities ya o force wo no so ba obetum because wan tumu a
petro no to a ebe ide no kwakwa yesesi arama ne kai wura eto bo so me de ma no sie no de me ka nya ne se asantema be fa ntoma pa fra se eye kumase be fa ntoma pa fra mesre regional minister me boss anase as a friend say uko central police station se uko friend say MTT penimpa omomna no mfom na nsi ho enye sa si ebedi bronya si ebedi easter sa ne matantan we no ebekoso sa ma santeman de bi age di mone Oforisuo na busa me anasa ne tie na okay enoti penifo nhwe na adroba po no omo ankasa senti abo no shenti abo no omo ankasa na eyi omade enso obo hihye mu se wufiri he ko ha yagisei wufiri he ko ha yagisei awia gede se opeka kra na wode aba ehwa pankro no ha se do mesi agye wa twetwa mene no na enso so wantua obe de bia na obe ye adwuma orofo yenko 21st kin community sciatica expert no 21st kin kesemen kan kire o se sa sciatica no ode bibidro so ene tu yade no ase orofo eso sisi afasire mu na akokom na akwa siu na ase eye sciatica no bibidro so ene edi tu yade ase na yade bibre bia da haw etete wo na waba 21st kin ne tu ase ne de amawo ama mene wan se yade nipa benya wa ya dikro ya laboratory ne scanning fidi ahudo pi massage ni so koso yemra 21st kin kwate 15 branches you eno wo Ghana mem ha yede etu omanfo eyade ase Kumasi ahwan overseas you adabraka ha one Sompa TV Sompa FM no ena wa abrosa kromu wabo ase council quarters called junction en kran obehu wom ewo ho sa na sunwa ne nkranza tachiman 21st kin ko bo adwuma anya asem ketwa etise konkoma ni agyan orofo omuni sciatica expert no 0540311311 0540311311 orofo ye konia kwa ye aye ye konia ko anyanka ene emakunafo aye na wodofo madika kan kire wo se terawa media Sompa Kumase baye no omanfo edo awode ebo wudom wabra ye Sompa chede a obre ye nyoma no orofo empepa yu ene omanfo afosoro ha no enya asem keto akora wo kina ye twa ofa de bra wate oba ne atwuru di ne ama receipt kama na nyoma akoso orofo ye mama akurafo ntoma kata omadaja so nkoda mabo nsa omo no omo maame no papa bu oja wo mo mpaboa ne tade eno so ho akwa atwe e de ama wo mo ye pebi ma wo mo na eye aduane de afamo bra anwati tomatoes yo na aduane bia obedi a ebeche na ense no eno na de ba ne de Sompa che de a ebetumi aboa pa se sika fam de amomo number no ye 0598 559802 0598559802 Sompa che de no orofo Liberty Conference o man ye dubu ache wani food for toto na omosi ye konia kwa akoda nyame azi o efri se afimu nyina omaye adwuma wona wo haw amane da won so no omahne ye dubu ache food for toto ne Liberty Conference wo yisa haw na fri so eno tisi ye konia akoda nyame ase a ka we de ke enese orofo ye konia akoda nyame ase wate eye da memre da 20th December ewo Jubilee Park anopa enusia pepepe na dwuma die ekoso eno tie koda kropotwedi ampobase ya domase wate na meka kire o se yemfa yensa pan ensa nkonyame fie eno tie envelope no eye mienu sika fom no na waye wa fam die wakomam die obetumi ya danyame ase na ne wodi enye ohye eno ti no danyame ase a na ne pa bia akam bia no ode amawo na envelope ba ko na aka na copy official sheet unima trokra no a tro hawo ni amane bia ufa mu 2025 na efa etaria no udi shemo na de ataria no eno so ye bekọ akoya akwankyere aguso na hawo bia da hawo 2025 no 2026 untimi fa nguram da efrise nyame akasa orofo anyomtofo beba dwumadie ase eye ankrato SK Frempon kwakujasi ene minister Kwame Jedu omo ena de nyomto ebeba baji group twedi ampobasa ya dom nyame batata orofo yenkoi niemfa ase da rempempa nkoma group twedi ampon Liberty Conference ye damemne da anopa ma homne so na yenko da nyame ase Apostle Dr. Megashi se menkancho se eya habadro nko a abibidro nko a de atumda ya de bia beka bia no obetu ase na wode amawo orofo Apostle Dr. Megashi ye kan nuro ne
banyuro pa dia papa yi okura nyuro pa na obehu no makro old police station no dadam ho no ho na obehu apostle Dr. Amegachi yenko na yenkotu ya de ase anya asem ketwa no VG studios wo won kran malama base first ko street ni so pe ho na behu no VG studios or for no VG studios me kan cho se bronyen aponto nya badinto no ene ayi yonka ho we de ayi yonka ho eni je nko a party a wotro no or for no VG studios obemma mfonyini kama ene se ope video so a obemma obi kama na yen kai dum enso e de amawo or for yen kwai na no VG studios yen konko ye moa wa bra ye party no ye betumi anya emfonyini any video so ye friend of VG e wa homa we so 0574 715778 0574 715778 no VG studios and I make comfort na media amount reko heba Mr. Asem Kancho say hey bronya ye be de fa ya de nkomuate reko heba na Asem Kancho bronya ye koi emmo ho pem say o de ya de kwakwa wuram na osisi na ye ya no betre efri say bronya party no obesawate na pressure na wo show no nyina etu obetwa na obema onka se onka ja ye bronya waji wani wanya de kudenkuwa bi na keka na de nkaja ye obaya nom wo we de ne mfiri oba no wan wa me anom wo eme anom wo reko he ba mesa na me kan fonam de ma okokoro nyina etu ase rofo se upebi ato ekurase aturo no a yen kofra di mense ba eno ewokeo time FM wo bo ase free FM otachima boga one of god pharmacy ubenya biato sa na promise eba enso ewo adum ubenya reko heba mesari biato na so odi akodi ujuma kama wonderful aso osi aso twan aso betes na make amfo na media man eno na make acho say aso osi aso twan aso betes se make acho say sensa bi aduro ensa bi aduro pa ni nyina na say enubra ne habani kohini na watwi mu ahoden no de akọho asom na said your man for agia tum na no den ano sepa na omo kire se onum a utumi atibidi enya asem ketwa na ne memma no so kura di ho dance se eba ma kire so ne anya go a wo se no mpa no so no enya asem ketwa kura wodofo bronyan asobetes na ye giram na ye de bronyan no asobetes o se asotwan afranchu bronkro ho na opene dodo a obetumi enya biato yemfre wo mo wa homa we so 0204213185 0204213185 na yenko pe asobetes o se asotwan na yenko emfa enko yenim kwanta bisa ze bibia boko de elode adam bibia boko Oforisuo adroba fo ade omu ye yenti ase Oforisuo eto da bia na utna afidie nim se ya wan hwa obeka nsama nsese o yeka okay eni sei oman enchechire no Oforisuo nyi pa ba ko enchechire oman anokwasem eye menewo ena betuma enchechire oman ma oman ayeyi na saade o ya yeka ho asem yi no enye nne ene no na ehya ase fi ebrebi ebepem sabria egusu a ekọ animu ene sei adrabafo no efi se car no mo na eka car no edido ebobi ompe bia no na omo ebedie ohwe bia meti a mede ba adwuma meti kotwi na car no betuma lodu fi kotwi no aba ebi ko kokoben ebi o santase o sanse fi santase sa lodu aba kajetia kwan anka utua 5 cedis 50 pesos na ka odu kajetia no odu kajetia no watua 100 10 cedis na just ochichem tiem baka ta ka no omfura akọ na ka na eye ne ka sa no otimika sa cha omfura ka na eye ne ka omfura otikọ o ma tete nso entesa na onu de omu wono abo ne tiem awie na waji sika awie no na okọ na maame na okoto maame na okofa ba nche owo kajetia na oje ne miensa ne nan no esika no sa maame twa wode ma na osu se bode no isua wote ma nche bode ma na wote bode miensa 20 cities 10 cities isua but on kan hu sa ma tete no eye me oneme me ne wo ne betu atete oman na ma oman no ayeyi saade we asa se medical kan efi tete na e dia so me nansem obi empanifo sia se NC blay ya nanu ye mba ya ana dubi omo pro omo pa o ketia pa o saade no na mebo no omo je no omo bo pa o saade no pa omo tetire bi
but on my side ato Ghana you want ye hear enforcement the air the mighty akasa and say so if you make one so air back room we do air traffic or kwan so pa but your police ni bi gina inspector Odro at say uyi fa ho a wetin ma kan akma 100 o dey inspector Odro no kokobe uyi fa ho no so hu a what say kai ma kwa 100 they toss 100 na one kodi so okay and why say ma say na ato adofo no etrim so obia eba mo so papa ni gina ho a odila so na line no na eko na just ye nyimfa ho woni okura no a senior na line no na edai na eko because won say o chewa o pan so na che say sope de kotwi kwa so de sope law fair na manfo twia yetua etoda so a o ko anyi message de a when the flat 10 cedis o pafo o mpan so a we agenda obegina ho sa de we na ye kan no de edi Ghana fo no enya pa ene ye ha kase pa say abeto so wo man mu a ye te on penten kwa na wo gidie say Kumase nko ankran bi wo ni ankran na bi wo nya Kumase nko ankran na ebi wo enra na obi di nkomo ka ye same thing etrem say ankran na ade no ekoso ho say empanifo dum na besi fo mu a omfo mu na esi fo mu na sa ade we omunyifo ma omunyifo ma fi say bebo atem mfo ma so ye nya hom ya ama ye kra senior medase no ke chief producer and contabisa no sanse said the nyoma si koro no se empanifo afo mu na ensi fo mu a adwitwa menebo na eye bronya bre manfo so pentem akwakwa kodi omudwuma se empanifo afo mu na ensi fo me de ka me bompa ye se yentetani nya scapegoat jimfo bi ye betumi nya bi ne ye de na ayesa ade ye no ye bo mo ma na se jeli obi 6 months ya omu nyina ni beda ho omna samu atwitwa menebo yaw ye beda imian mase ko se chine kwanta bisa de omo so yo ma ba pa omo to aba edu me bia omo so kan bia eboa anokwasem nti ye omo abe na asem no be kan se ye be ye eno ne asem no me mesre no ma bia mesre o ye betra aka ne sa asem afrika nyende medical aka sa ha no betra na o kan asem bi pani bi ho asem a ende ba be fo akosisi na mo de wo kan hia Ghana no unye obi ama ne nso mu tina mpanifo se me de yefupa sha aban amenya tiefo ti de yefupa be sha aban aka Ghana asem na Ghana asem so ntimi nkan wieda because wo kan enanka abibi be so anu ama de ye kan no atwa ye di blonya se ye di blonya bebre ya ye tena kroma se ye di blonya bebre sa no mo ye akoso Ghana situation na ewo mu no mpanifo ni ntimi nso anu aboro omo so ngo aboro omo so yawo omuntimi dabi tije beko ni se ya ye beko ni se yawo o kwa ku ya na mitusu Ghana dabi yawo desa sa do efiri ba nyene FM station TV station se doso ya kan wa sama aka de esa nka ban no do wote sore do okọ nyina no ade omo ye ne se first na wo konkanya wanya ka sika kwa train ho okay ti asem no wanya ka sika no train ho train how many times you say train nya accident e wo Ghana as train a funny pa train car na funny pa kakra bi so ekuyen ti de na mpanifo wo kro mu aye e de nti na mbusha se e de na yi train afi system abrabro che na de ekosu anomo no train ya adwuma ho yaw enyuma bebre ho no ma ya gu no e wo Ghana ha wo dwene ho a wo nte ase first trottery I train utimi fa adwoso e de kwa na musisi and na bua nipa e manipa kom ya woko UK mamu a ana abrochi mamu a buses eye adwuma ye musa sampa metro mass ye kofa ba buses ye amese woko ho a na nse ye te se afede mpanifo etonton ne ade mo mo a ho no yaw spare parts no etidi pa na nipa da sani se fa se Ghana ye beka se wo emu a mo kra buses yi eni kroma mpanifo agya wi asem ne ade womo kwa na se be womo nya president womo nya yi na womo nko ano womo cars no womo timi service ma cars ne ye adwuma Thomas papers ye ne taxes a aban teteto ai ma aban ya aban sika nyina wo no
Ghana sika nyina won wo kase na ye beda ne sese ye basis aban ade pade wo no mo ne sase ya yaw company fo sabi omonwene ho kakra na nkasa basis no de ye ntimi mfa bi kura ma ka yen siesie sa basis no ni yen spray ne kama na nka mfa nsanka tek na nka ba miensa da tek na nka ba bi omo keka aboase kwan sui ko ho na omo te sa kwan sui abua kwanom ne sa no ma na nka bi dida ho yaw ka nipa de be sua bibi kakra ya kasa asemu e Ghana fo mpanifo ye koye campaign dia ne akra cash ne ye titi igru campaign tama no makra cash no mumu titim na condition for mu na ye sofa me no kasa yi wo be ko station baabi ba si na abose yo afa ni wo bi agya ne manketo a wo fie okodi pa bi go wan kodi pa ne nsan kona no wa wie ka na de ne kwa anopa no ka na itwa na gina mu abo na no kura nso kura no ensam ye beka mati beka kire wo no utimi nko challenge wo obedi watam ka na si opafo no omo kasa atantan bi no omo ma afia kasa bi no omo ka kire sabe ya maame no ya papa no ne enwa mpanifo na omo ka word we chem ni nyina ye leaders aye ni ti we sasem aye kan ya ka yaw sa edu esmasa de metifo ene o ma drivers o mo ye the trotro no ahomete me se fa kwan so take kwan so me se dru no pa ba bi ti say sa junction we apra the junction edru na pa ko hwani pa abodom pim gina ho a o munya kan ko munyuma so na nse me free me krom dwa so na me ba na ye Monday enti me sori no pa because na me ba adwumanti yaw me gina ba bia na ma hwe a school for nkwala ya o mo ba suku e da so delight ten yaw na nkrofo na fofo egya at school dem mu sua de akwada no e da so delight so ti me gina na ma fam na nekrampo de wo fo obi ba se ya akwada no obi ana ehuhu akwada ni bebi ade ne kwene nso sabe nipa boni ne amia ni papa nti de obi okan obi ana bia wakan kwala no mo mese me anko ne bia ma fa wo na me de wo ko ye be si he wo da me da se sa ena editia ene no ka na ko bia be private car bit ma bata ne no ye wi ahia na ehu ana kwase short ase yaw se wo fa hwa na de ye ka wo biti sa area ho enye honko baabi bebre na se de ye kan ya ahomte Ghana fo mpanifo ya tra ba onwia bi nyegu police ne wo gina ho no aya ko ina gya sanko no nyina ho nanka atade na ehye no obi hu ani yam nhye no wono akotaki osuachi eti police fo ni bi no sa driver fo ni be gya no mu lodu se ya no mo agye sika no de akoma police ni wachire no waka cho mu lodu enti dru mebi abedu station bi na police ni gina wa masha aisha ho ye adwuma ama obo a onya adwuma bia ojeje obekwada ne boto ma ono so kwa no ne pani akoche ye koso Ghana no eti sa no ma ne ya de a hwan e na ebe ye sade nipa ba ko so obegina wa ye no me se police ni bi wo no ma sa adwuma wo be ye but ne nkrofo be tan no okay police ni bi on de na kwantabisa kan ampa ebedu me be ka so wo sa adwuma no masa Ghana nya nkwa wo de ya wo ye ba me yensu nya bibi nkoba unsu etua wo ka inti na me ka se the word abrochire na ye kan wasam abrochire police ni nche driver na driver nsi fo mfa ne mfa police ni mfa chire obebu sa so de me kwa wo de me kwa hefa ya che o fa sagustia no so ko pemeta mamia medo so wa wie mi wie na mama thank you now so je so welcome but ha nipa na de wa ye ne nye osimpa chosi fom bla chire fa chira ese kwa de drum me bi kwa na mobile money momo aduru ho sa ya na ukro mo awon nante ana se momo na wo so aduru ho polisi ni bi momo si me yo momo ampa won so nam kwa so momo na ese wo ye drum me bi asika bi ade be ma no o hwe so we de na de ya twa we mu o ene ye kwa yanim Ghana na ye wo no ni aka na sa jata meshi
Why now woko ka kire no? We nsem o ye keken. Hey, Ghana wo so betra fidie. Rete sam. Me kancho. Se sa anu mo yi ayi traffic light. Ba bi wa me se moja gu ansa. Aka be si ne sa Children's Park honom no. Justice Hotel honom. Maka hey. And that's so it's why ye meye. And normal baby street light and saying ye be di buro nyan. Yes so ya dan ke se nka krom ye shrem no because ye be di buro nyan se na Jimmy fo ba krom obi wo a se be krono no nim hu nyansa but obeje wa de udi nkwasem no wasa wo se kan nipa bia o mu nim nyansa no e na yes ade no ade no waje ne wasan akun aka short ase na light wo wa it's so difficult say obi ba wonam light mu obi ba be take o eye adwuma de but ya na light no eye adwuma yaw esum na nipa di bone esum na nipa di bone other purpose and brewo tamani of Fox FM enya na esum na obi ba park in the car na ehun se car hihim mini DJ ibi wona oba frame mo be se be rade ye nkwaja me ye koya akwa bi na esum oba park in the car eni wo bu oba togum e wo car esum na light wa ba ade ya ka sa asem ya ka wudu airport run about wa ebedu bro nya ne ya decoration ho ne asoso light na manfo nya otwa picture but the akani na so esum wait oni bi na kohwe mini DJ bi na kohwe akwa ni bu ne tugum sa bu bel wa bu city na ka no ko ba kai ko ba ase idi ami free etia Ghana bro wo bugum na kromo anim kromo amese ba bibi esum obi ano ya de me ke me sa manfo adwuma o obi kura bu afu me se oh asem na ke because and then hotel no ne ada say ne boy den it oba ne te wase a no pa ba bi adua bi kusu bi wo no pa ke kan na ja so hum sa na mo kom ba bi so say ya ma fa jam je do la pia am je ne ani no sa ko ba ne Vera shito Vera baby I will be a chopper shito papa de bring my bi sufie Vera shito ya yenkwa ni yenkwa okay ya besre empanifu a wo kruim se ekwan adroba for no charges no shenti abo no kan trot for no wo mode timamufu fa so no empanifu ya besre se mo fa mo nansi fom amanfu su kuma se monte so pa mesre empanifu 0554931931 0554931931 0548931931 0548931931 Hello. Yeah. It's Peter New. That's me like. Yeah, Tio Peter. Now I know for card now to the same as it is more about the working. It is done and I make my just get a second to say, you can really you can even give them. Maybe I make that happen. If you know, that's it. No, okay, hello. How are you? Yeah. Musa. Musa. Ani. Yeah. Ni pa ira ye modua. Hey. Ayo. Mama money ejuma. Ejuma da se. Hey. Oh yeah. Ya na me de kra mo fa ke obaka kire o. What is it? Nyame wo to me. Adwada beba ye beba adwumam adwada beba. Ase. Masa Musa ko. Na da bia ya me de kra ma ofa ke. She onfa Masa Musa. Hello. Kojo. Yeah. That's right. Nyame wo to me kase. I'm one and mobile money. What's it? Say I'm more what's why day? For the mobile money why and I bought it. I want someone. Near share number no tro. Obi ani wa ochiri for Asem Mpe Kodo. Obi ani ochiri for Asem Mpe Kodo. Asem o hello. What's your maju? Maju so ebru. Because
Oga Zafri. Oboku krom. No ke yeti o. Lord friend I can watch a media. I get you say mo airful. What the only friend pa. Airful. The chance when you go and can get one back out. Now they call the bit say Kesia. Kesia what I do speaker. No. Now say soldier for now Kesia on. And can especially that so to that on the side. And the boy no panto. Omulu ti ha no to do a boy so much I lose the call Atlanta. Oh. You are not the call. Oh. You are not the call Mercury. Asem o. To whom Mercury, not just what the car bear size and not wow. Ebi okura ka akro no a woduru ha was the last stop on here. Musi ya no Asem from. Yeah, black and so that will be okay. Well, thank you. Make no call to make a one hand so that we get me a time. It's the police one there. Only to cannot do the as well. Okay, Entino, Abranti say a soldier from Hunim. Sanse Brunya Bride, a soldier from Mujimo, na Kabibia Kama. Kwaku. Papa bi say o number na on for Brunya. My number no 0555 40 45 28. Okay. 0555 obo 0 no about 5 on kwa miensa. No about 40. No about 45. Last number near 28. Okay. It didn't near Princess Samoa. Okay. It on carbonate. I can nyame atimi ni send the tebia. Na na enwa bi kan se bi say ye mo adrowa fo no. Enye ne sa na ye kan de ye kan no wontie mu ye. So driver ni wo ayi bi a oni aban nka enye ye na mu betwa ya be kwan a wo fa so de sesa ye koye na buro nya maaye no ade na ye ntu patrom ye nya hwe na emum wo be ka chem se na nipa bunti no se be me wo be den no ana wo profit a onya me na wo betwa ma be ye nya ne sa ma ni Asem birthday wish e wa ha Victoria Nkrumah kwache happy birthday nana bedi de ena ne bano no Victoria Nkrumah kwache nana bedi de ena ne bano no Victoria nyame hira na oma enkwa tentia ahodi wom de obeso bia enye sika enye hira na ode utri esibukum so a yankopɔ ma ne nka utri ne hu ade na so be ya mintini ene atwetworo we efri nana bedi de ne ba ne mpompa Oforisuo Aboagye me ne mapamfo yakra mo yekɔ na ye kro no na Sida Worship Center ayede ya Sida Worship Center yeko na yekotie enkrato emrasisi monte yenka bi mu anyame ya domo a edwoda obete yenka Oforisuo Aboagye me mpamfo yakra ko long time. Come on, do me sure your friend Kuku Smoke. 4th January, me alive 2026. Do me sure me ba live. Do my first. Me ba be says one day I'm a catch up. We free and it's not free. Also catch you maybe. Can't wait to see you guys. Merry Christmas in advance. See you. Do my first. 4th outside. Liberty Hour and Food for Thought in conjunction with Almighty Ministries presents Liberty Conference where your December edition Osei Thanksgiving and Worship into Asem Angelic Visitation Asem Daniel chapter 10 verse 10 to 12 and when you ready Asem yedi sorry ready na way uba for envelope mienu baako a waseda fori hodi Asem baako so eniema boni bia esi ye wabrabom 2025 one person ubehu biemu yakwa 2026 mu tro enu susem na fabra ne ehwo nyame wotumi Liberty Conference December edition Angelic Visitation na chese abofo ebeba besrayen Jubilee Park December bosomi ne de to so aduon 20th December anopa no sia pepepepepe ajuntu fonu nie osori ajuntu ni anklato SK Frempong kwakujesi na fe minister Kwame Jedu wonu na betso chom ama osres na abefi asase ano na sadan denche mira yantu na nim drawa didi petie nyame amansa nyina edidi mu pie wosra buburo kwankyerefo a da woto ye krato a ede wonwan pese breku a wo mane homene so a na obronsam dwane obefa na ye yesu ama hofadie aye nyame made oh glory hallelujah
ante saba e wo mo body ni ma nke kwana mo ba o ko se ena me dia asemasie o kanene pa no na saa na me so ya na wode me edure na ade me nkwa no Kingdom Garlic Bitters no benefit me benefit wan wo so koto wo de abrewa esma ma abrante me chuve wonanti kakra na wabre nom Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules nenya hoden abre bia Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules asem bia nye ho ede ben wo hu ama wani agise senior na me wife complain one person Kingdom Ginseng Power Capsules nti sesia mpaso aye Kingdom Ginseng Power Capsules emani tie ni asumdie befi abre bia oba bia o de po hawo no edro ba kupa wo hia ne Tremendous Capsules esiesie wo ma wo ye obasima enro yi wo benya bi wo ba bia ye ton nro bia Kingdom Herbal no challenger. Hi guys.